Ništa gluplje nema od ideje Srbija kao monarhija. Promenili ste ubeđenje? Nikad nisam bio monarhista. Nikad nisam bio za monarhiju jer sam iskreni demokrata. Niko nikada nije tako prljave riječi i tako gadno se bacao blatom na dinastiju Karađorđevića i na predstavnicu Aleksandra kao Šešelj. A bacanje blata na dinastiju Karađorđevića znači bacanje blata u obrat cijelom srpskom narodu. Mi smo kraljevski narod, mi nismo republika. Vladika Nikola je rekao, i to je ostalo, bez Boga ni preko praga. Bez kralja ništa ne valja, bez doma sve je Sodoma. Dakle, to je zakon života srpskog naroda i tu nema onoga ko to može gaziti, a da ne gazi cijelu srpski narod. Vi kažete da... On je rekao u novinama, ako novine njesu lagale, da je on protiv dinastije jer je i Vojvoda Đujić protiv dinastije. Da je on od sada ponovo sporazum sa Miloševićem po odobrenju i saglasnosti Vojvode Đujića. To je najveća laž koja se mogla da kaže. Ima 5 godina ja sam prekinuo sa njim. U svakom mom govoru i u svim mojim pisima dinastija Karađorđevića ima da se vrati nazad, a u svim mojim govorima svuda ja smatram i on stvarno to jeste, najveći grobar srpskog naroda Slobodan Dašović. Dakle, ja sam bio naivan da ga metnem, učinim da bude srpski vojvoda. Ali eto, naivan je još cijelo srpski narod koji glasa za Šešelja. Zapustio sam ga jer tu nema ni Srbina, ni čovjeka. I ja ću mu oduzeti titulu vojvodsku jer zaista tu nema ni Srbina, ni čovjeka.